Саха-Якутия, лауреата премии имени Семена Андреевича Новгородова, почетного гражданина Чурапчинского улуса Республики Саха-Якутия, Улгурского и Чакырского наследов, общественного деятеля, ветерана общины Саха-Сибирь и Ассоциации Содружества наций, наставника студентов Якутии в городе Новосибирске, сподвижника философии и культуризации Алексея Алексеевича Кулаковского в Географическом центре России и автору концепции эколога духовного созидания Иоганна Егоровича Максимова. Приветствуем нашего практической конференции ступени эколога духовного восхождения личности к идеалу высшего разума на сфере, посвященная 80-летию Иоганна Егоровича Максимова. Всего при Монголии. Уважаемые участники торжественной встречи, сегодня Иоганна Егоровича Максимова под названием Алексей Алексеевич Кулаковский в моей судьбе. Билеге мәкүтеттен тәріздәр. Ол боланам мұндағайы кәгенде, болғыр кәгенде, мұндағайы сұғыдырға. Amma umur, bu jom bawata olran aspet, çuğu jonlara yesken aspet, alastar. Ben tayım olana, yemek kimden olar? Benim olana Васильева Александра Николаевна, кини Анна Имамова. Иоганн Егорович тоже дикты атомты дивола каналына урут. О курбат кемигер олну күретенде атын атты, арынан аттылары, эбит онна коттарылары. Онан мен тайын Иоганн ені сөйді олақан атын берен. Мен öbür gün kini beklebilen edevil onlar iyiler hanımın beklebilen azıcıktan sigeli kuruk söylediklerine bir yerde hacana törüklemeden bakanlık sıraslar kini var olanlar bir tefçilik var bağlayıp tepkilerine sayın ayı bir hakikaten eder Мәкүйді Аллах yolculuqtan, doydutun öbürgelerin kadarı sitemlehen yüz var. Ben kırıklardan oğul bullar. Açılardan o yadan, dedi Allah'ın dediği aksa gelecek. Ama aralarından dediler, Мәкүйді Allah'a sevgiyenler bırakmak. Onun bana bir manlık Allah'ın öbürgeler. Ben mamut can etkili taylardan kiyen tutay. Ana dikte diyen ikken bir kayıstayla bir terapi bu da tayı. Kine emin bir ekodoformus mu ne ekodoformus ne? Aha. Men bana üst kutu görmekten ödem çarega kuyarım orada. Daima hükümetin fikirleri istemiyor. Şöyle hani. Tanya kalsın ya. Ona bana idit desse, daima tahanan idinmiş. Bilin bana tugura hayatı yana sana kiran bu haliye kiran ama saya meningin PJT macera sektor yang ona bana daima muhtemelen ada. Grup Boroka juga. Baik itu kan Tuhan Allah mencari. Саха-Сибирь года Россия. Кini bana atılmış. Kini tutar kini gelmiş. Ulakan sıratın orada. Onun ehli bu belediyelik. Sarıda. Men bilmiyorum.
Сандап сылынан Sürdürüdüğün süydü Sadalık saman Aymanlı, aymanlı, aymanlı Orayunan onyu Orototoro duyduga Oftamam oğlumu Sideri simemmik Siriye silgili durar Seriye bağıraksın O koyarımına Родился 7 апреля 1938 года в село Мандагай Пологовского наследия Чурапчинского района Якутской АССР. В голодные годы военного детства выжил один из 6 братьев и сестер. Согласно молве односельчан, его спасло имя Абелин Иоганн, которого не смогли произнести дьяволы-аббасы, относившие детей в то суровое время. Иоганн Егорович годы жизни в родной Якутии считает драгоценным этапом закладки тех природно-этноментальных задатков развития, которые вывели его на путь осознанного самоуправления судьбой, предупредили успех интеллектуально-духовного восхождения за пределами республики, которая насыщена делами и событием шестилетом гениального мыслителя провидца Саха Алексея Алексеевича Кулаковского. Об этом Иоганн Егорович написал монографию «Ступени эколога духовного восхождения личности к идеалу высшего разума на сфере». Книга была отмечена серебряной медалью Международной славянской академии в 2020 году. Иоганн Егорович – живой носитель того, что давало простым людям передавая в мире советской системы образования. Акцент на социально-дидактического значения жизненного примера Иоганна Егоровича была дана в характеристике академика Ларионова в 2003 году. Он писал: по следованию добрым традициям, заложенными нашими славными предками, человечности, доброжелательности, стремлении помочь каждому жаждущему, стойкости за правду, честности, внутренней чистоте, основательности в делах, следованию долгу перед людьми, вы, Иоганн Егорович, являетесь образцом высшего примера для подрастающего поколения. И разрешите дать слово нашему уважаемому юбиляру Иоганну Егоровичу. Yoğunmanı bir de yulaklarım kanuru omuğum yana men ulahan lokutulaktık beyol kelemmin üyem bir Türkçalın beni ilkemin ol üyem kılamday öykün sanabın kokukut tümen oğut karayagım ekatufomda kurtavan saydıgen ol Kemal Bey'e kapsayını üttüvüt konferansiyon onda ol Kemal'de dağlı bilgi sağlıyıvıt benim anna bu bugün tümsen olarak bilinen turar barı kuttavan ikilahtundur men bollağına bir belirtir formulam doğrustoy bir tüger sağa serger melavan bir saat bütün sütbalın olur butum onu men Eligen istinatına nartımı doğru yeter ki ehelerim kıra havrız bakan havrız eligen istin min dürümün nedir kalan bağırlar kemiler kinler beylere bakan soltalak evolüsyonday bodrugu orbutlara onun evin samay git belirte diye kıra havrız ol kene yüksel lahas kolunu tuttarıtan sağlar olas kolası kakabinin dağıtıcı yiyizler olas kolunu bazı lahka biteran banan ezmiden istin etkice bilgi yönelden ürün yok bitti. Ol kelesterin tolorun min ortos kolunu biter bitim diye bir asıl lahka
Мен üyem 2 sağara 6-15 sıla Respublika Targarasta. Onu vallana men Kaniköy'den Tokuy'dan körbütüm Ulukulakotskaya seriyenin Sivas'ta Kine Orut 12 yıllarca Öse olinina oyun tülüger 1910 yıllarca Saha yörağının üyden saydan bararı turunan 12 yıllarca inteligensiya rugar hepbite bilgi tüyüler, deliler, sayılar, sol bütken kultivizatsiya onna ulunu çanırotun kıttası beydin formulanı yapacak. O formula mendil kalan bu 6-15 yıl bilgilen kelle kümülmedli. Onu bilgi Kaniköy davet edip bir tuta kultivizatsiyadan bu sana filosofik eğitimin biz kalan Kaniköy'den bu min Hübbetiyal ağa on Novosibirsk'e kuratigar onu altı tüfüyerak kuratigar yörenler studiyenleri kuratattan kalpetim. O tabi mana ayetlerine kutupkenan olurlar. Onu olana kendiki İspanya'nın kupçuca bursucu büyütünleri aktivizasyon. Kine bir tevit bulunuşça kömötünen kulturanı onunla üyereğe bağlan. Ona nere bilgi dil yaptık, saydı yaptık, düğün yaptık, gen yaptık. O kultivizasyon sanayi devrinden sakavastaki inteligensiyetin yöre göz kapita sakavastaki inteligensiyetin sakasları toputa onun kultivizasyon aspet kemge onu büyüme döngüle kadar temin onu belirtibin bilgi hamay muhtan saydığımız kultivizasyon keme departament padelam naroda den bilgi juta konsul kartavon 2 yıldan 2 tönca 11 yıl geliyor. O kemge hamay kultivizasyon muhtan saydığım kemge darca granisi tahetiye 5 tönca 10 yıl yöneterek. Bunun menetevin departament sabılgılattanıla kultivizasyon функциятын бітер-біте координатор прошлого настоящего. Оны халқы білге kultivizasiyonu tananı bileme irtebilinen hayınırıqta боллақ бәтті. Оны өте формула 10. Культивизация координатор настоящего и будущего доминантной экологической духовности. Экологической юрақпет дегенен Улу Локовской юрағын әйін салғыр. Оннаттан мен бүгін бұл түмікпер білетен ағы мағытым сүгіліен мақтанан Улу Локовскайға Олените активитте Кулаковская миндил хавати. Дегенен 6-15 жыл мен аман жоллақ жылдарым үмін тайдыбыт, бәйбін халайбыт, елқауын салайбыт жылдарым. Оны күдік тағаны ұлан көтті қабатта Улу Кулаковскай кериенін кәрбетебін. Мен ол Кулаковскай культивизация историятын, философиятын, практикатын Çinçiyen öğretmek keyfin, onun tavırıbızın dağını, onun men Rusya geografiskiye biniger, Kulukovskaya bilgi öğreti temetiger üdediydim. Onun hama öğrenim diyen 2019 yıllarca Kulukovskaya juga salmakların kıttı bilgi, Serbiya, onda Bulgarya var ama dünyaya oyundan kötü Avrupa'nın körbütçülüğü, bir sürü ortadan algılı, bilgilerden ortadan ol bilgilerden bana arağı gelete var böyle. Onun daha görevin, gösterevin, Kulukovskaya gıta, onları dile bilgisi ben bile aymakta bulur. O kultivizasyon, güverağa bilgilerin, onunla eka duhovlarının sayılığında da Sözlülük anıgı biriminde kalan, anıgı biriminde üyden sayıdan bara durur. Eki duvarında stoğunda büyük hep sebepten değil, ya kapın böyle onunla yüksülere
ол үйені халқатшыға кірін олар. Онна эти тема билген үйерерин ден бұл реңгеттен, онна бәйілгеттен ите экодуховнай үйні сайды инновацията олыққа кейлетігер, ақадыргер ұлахан адбит алыста үтчелер тәқа прорыв. Бұлырын үс ұлуы кәріп бітім бес отын онна қоратынан еген әлбақыланы бітім. Бұйыл ол үләбін сал кейті кәлім. Аны болағына бұйыл итүләр дәқшендік тарқанан әрір, үйрақ системете келен әрір. Онна сылай осколалар қамлар бар. Олар Павловский школабын әрәкімді бақыт бар. Павловскайдан Павловскайда кедек қолдықтарым еғол ағас болағына нағаш өйті көрсігіттері. Кенелер ұратықта ден Улабускай үйераған үйгал тұқары оскола келеділер. Онна бойқа тұқуына әмие аманы қабаныланлар наға түріндік сайынлар айталар. Иккіз осколан бұл тұрықтағыта бейгі қамнататчылары мастырын оралар Любовь Семеновна Трунова, семейная педагогика. Вообще, национальный үйерақ ақтықалардан бейдер ақтықалары ем болады. Кәріп бейдера, жүрерді қам. Онтан олар бары Тümsenler askeraden manna konferensiyon köküttürüktara. Barı iki ülketten aras kayskanın Sibir tümüger tiyen filosofiya ekoduhovnost diye. Ekoduhovnost iskana diyen diginen bir ötünün это философия экологического выживания. İkisi üstünen это образовательная концепция, технология, методология. Он будет блин тархананы. Естественно, это будет, может быть, национальной идеей возрождения России, духовного возрождения России. Это естественно парадигма природоцентрического понимания мира. И демократы комментируем. Бегин кея аймақ едәнеден беги айылқаға сыға мұтықтан айылқаны тәпсивизиттен табыста. Ол историята билдер, научно-технический прогресс илкөрітті. Ируритеден билген технократической семя общества келен олорабыт. Ол семя общества билгене бәяға экологической өттіне бәяға тиіне мұндыға бүгін олар, бүгінге тұрар. Ол процесс салқанан бара тұрар. Оны тоқтатырға билге экодуховны өй сана хайдан аңы көрілі саңары айгылақ жондар үйден таққар оны олар кәқтақта ден әрінемін. Ол процесс болағына білден тұрар аңа көлінуескәнеттен баряқтақ үйнер көлінеттен бұл тағыр көлінелер уже достуғары бақпын. Онна сылай үйрақ системеті тоққыйдамыда. Мұнатта мен мақтанем етесі аттан тұрар бүгін мақтанар күнім. Барары тұран. Бастан Любовь Семеновна аттадым. Семейная педагогика. Онтан аттым это Кескілі редакцияның онна күлдер авторысы Татьяна Ольга Ивановна варда. Татьяна Ильинична Жиркова білген тоққа кенебейті лаборатория тәрейбіте, национальный педагогика лабораторияның тәрейбі білген Якутскайдағы национальный государственный гимназия білдерейті. Ағая қонықтағыда Мигель Копейный көрсөбеттері тәңкелі салтауыны. Онна дәусігай выставка бар, бұтәнне дәусігай болады тұрар. Валентина Семеновна оқты бұл кәмбетеді. Директор, бейні күтті түрапти айтывыта. Онна манда мен кәлек болғыда бұл бүгін көкінгер болған тұрақтар қойдан кәлендер, онна Харгистақ. Онан мен персональны мақтанат жортағая аттен барықтың ақтыскеван жоқ. Исюнен аттем это Анна Николаевна Неустроевна, заведующая кафедрой начальной педагогики школы Института педагогики при университете СБГУ. К ней научной тюнелаханна хамнатка и тюлега дачугай
курсовой дипломной будущем кандидатской италияда аларыктара. Ити кудук бу үйле үддүгөр аккатыгар милкиренерелер, педагогический институттан үйлелернер, бүгүн итехреттебет Агик Алексей Григорьевич манна барган аграрный киредик. Ну, кире итана бу Новосибирской Якутска корахы үттүк юраган каралара бара кабыл бектара. Вовсайнан улахан камнаан табыста. Онна улочураптеттте мактанемете арыла ортоскола тигар Скрябин Владислав Романович Салавтала туахтаревинна. Кин Центр эколого-духовного воспитания. Ол кейін бұғылағары батпа бұлданығықта манның батам біздің рахайын. Бұл конференцияны мекіндеттерен ұқтылар. Самый интересный ден арылақтен Кулаковская жүзсергетіктен бейді тұра жыра. Оқтайынан ұтық кәрәхер. Оннан Михаил Николаев Антавитінде. Это Якутская Шамбала ден. Онна араны таңырада деді бар. Уруна урукта табалар, орсандан иртян терene мунду. Онна уже кентуа колбута, биле. Онна мақтанарым, оннаттан биден турар горнайдар хағаланыр әділер. Санат аса школа, Семен Даниловатын орта школава, Константинова, Валентина Маргарита Алексеевна. Пене биден турар сразу пита Веселая, Максимовский, Синий, Гахпыттен, Бедава, Гахпыттен. Onun eti uluslardan artıkları iti, yok çıkartmanın kimi aktarma olur. Bunu Allah'ına bıraktığını, Oksay'dan bu minülerin talkağı halkı durar saratlıklarım olmaktadır. Bu kelbet yılın diye, ağabey diye sartakta hep birden durar. Kıymetli istepiyatı diyem olur. Hakalık havası gerektir. Ol hücam tabılınna. Onun astından gören baranelerin min ülemin savgı yolunu bağlar. Durumu kayıtlarına sıdağını biliyoruz çıkıdan diyem. Onunla Kulukovskaya bilden durar. Bugün mahtanlarım günüm. Olen kestuğundan yapıya bilden durar kepçeyemede. Onu bilden kepçeyektere Kulukovskaya'nın institutları olurlar. Ondan Сигурьевин, он набери 3 сила вот так. День рождения Кулаковского, Тимур Востол, Купытки, Кулаковской. Кулаковский динах, тынах, Хабыбил один тема. Он минутами шапсяким. Он тема стал баргетер, наверное, Ve dörgüy batın, ey örgüy dağıtın, sitihi silvestin, gıyı gitmeydin. Ey sana örgüy dağıtın, onna yol sorgutu olun, kut devamı örgüydü, üne, sayda, künge, tadda, turturgen. Ona Elvina Saevna bu Yagan Gorachka İlgilistin olduğu Yakutska yönetenlerin belirttir. Глубоко уважаемый Иоганн Егорович, от имени Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Амосова поздравляю вас с 85-летним днем рождения. Вы являетесь настоящим героем науки и труда. Ваш высокий интеллектуальный уровень, эрудиция, профессиональные навыки, научный потенциал, неиссякаемая целеустремленность позволили вам достичь значительных результатов в профессиональной сфере. Вы внесли существенный вклад в просвещение молодежи и населения, в развитие науки и технологий, повысили престиж российской науки в мире. Вы пример для молодого поколения ученых
И мы рады, что ваше влияние на научное сообщество продолжается и в настоящее время. Сердечно поздравляю вас с юбилеем, желаю крепкого здоровья, долгих лет жизни, радости, дальнейших научных успехов. Пусть каждая ваша позитивная идея становится реальностью. Каждая инициатива находит поддержку и призвание в обществе, а каждый успех вдохновляет на новые свершения. Президент Северо-Восточного федерального университета Евгений Саймонов. Благодарность махтал, как говорится. И, конечно, она все время, она именно душевный человек. Это каждый раз демонстрирует. Мы с ней давно в дружеских контактах. В прошлом году я приезжал, она, несмотря на огромные занятости, принимала в течение 2,5 часов. Большое спасибо ей. Тоже был наилучший Улах расанатынан еги бары кен туттар бутын белети келбит жаннар. Еган Егорович кепсирин ихтака кинени биһиги кахандаганы тохтабакка эсселбак эссе интерехиней сонуну уонна бир да сахалыда нучалыда тылы хатылабакка эте туруага дия хурдук саныбыт. Ханнык багара рейгега сахыры лахан солталах онна биллен турар ол сахырыга аяр үлага даганы атын культура да наука да игетигер ара сөрүттәхтек көстөргөхтах. Оттон Яган Егорович кепсирин истелерон, кини сирейин харагын, кини жаңга сыгянын, онна туз бейте кырдик духовной туругун истөрәгенен әйдән туран биги наха сөгәбүт, онна киян туттабыт. Кырдик таганы каннык та түгәнгә наука, онна өй санат түнен улахан дирин сайдыглах, көрүләх, билиләх кие, кырдик та маннык болары биттен. Колобур курдук, койутун даганы эте турмактара. Итеттүнен Яган Егорович Максимов биллен турар өксөкүлө холексей мелестебетигер, кини ордук философской үлелерин исқоханугар олус диринен мындырдык туспор атытык кирере бияха мия барбытыгар улахан солталах. Кини өксөкүлө холексей бейете ханнык багара эмнитин даганы интеллигенция суругундаганы хайдахара атын сурьячылыктан эме туспа сурьяр. Кини бу кини интин агар кихи, эбетер кини интеллигенция суругун үйретер кихи. Хайдахара бу кинеха бәтигер олус жоластык буккаттан өйдөнөр эрәри сибилигин бу те кихи ахтакка ордук диринник, оннордук кенник, долгутулактык, онна туруктак боларга үйретерди кихи югар сынатыгар кире көрдүк саныгын. Онан биһиги сахалар эйгебетигер биллен турар итинник жаннар бар болан урут даганы, билигин даганы, биһи быһытага народ быһытынан каннык багарар эйгега, каннык багарар сирге ванна местага бэйбитин каннык да омуктартан итага санаппакка сорок ардыгар онногор эттаха үгүс өттүгер жону барытын сергекситер, сәңәрдер, тыллах өстөк, өйдөх сыналах, бәбіт культура бұтын олыс уратытык, тутар уанна ылынар народ болар бұтын бігергетер. Билен тұрар кіне Евгений Саевна Михайлова бүгі университет бұт саңа кердейін олықта бұт, федеральный университет тахамыгар саха государственный университетін тахар бұт, уанна бігі республика бұт улар екемгер, сүрдәқ устук вопростары мындырдык баарбыт, биһиги бир улахан политик быт, ученый быт, слаячы быт болар. Кини өксөгүлөх лекций институтун университетке ректор болан келет таганы яккахып баарбыта, онно биһигини турар бута. Ол курдук кини 10 сыллаха атыржак ин бүтүтэ университетке калбите ректор быһытынан, онна атыржак ин сүрбалта күнгер бу өксөкүлэх институтун тарыяктын багарабын, онна ол институт каяндагыны бар болуктак, агаяк таштартак болун ден сурыйбыта. Ити кендеттен балаган ийин ортотун деки биги институт
делаларын оңорон бар буппут, уонна Людмила Рясовна бу вопростан каанда вербетаган өрбүтэ, уонна наha улаканнык бу кердүүр үйеретер үлетигер, уонна Кулаковскайга сыгыан курутун устук соғыста боллагына кини ити бир наha сонун ураты идеянан наha маннык өрө көтөгөллү бите. Онон Евгения Исаевна кырдьык бу университеты тарийбите, онда кини ураты ити өйө санаата бияка барбыты райдонор оны тыктанар, онтон Ияган Егорович Максимов эме онна атылый кырдыгабит. Онон биги евлер бытыгар кен туттар кehibitiger үтүө санаабытын, кен туттуубутун этен туран курутун бияка өйгүн санаагын тириерде, биги санаабытын өссө кеңете дириңете тураргар маарабыт. Kınak bolar, sana bolar, büyüsok, bolar, aymaktara, doğurtara, bir sınavlaktara, ona bir duygulardır. Bugün bir koşu hübün sortana beklerim. Bilimliklerine kurduk, bir atam diye. Bilgileri zamanına budur. Tümer koşu hübün olur. Bu mandık ustuk, aspıt ustuk gömlege. Ya gömleşik, rodini diye. Öyle bilge, beni sahabat çoluğu örtünüzde var. Benim bu kabaratın kadılı sabırlar, yaşlı gidiyor korkut kollarını. Bugün beni havastık, kubu kalmarbutun. Ona çok sıkılar. Beni olakut. Elah tanamnaktı bercakatlı kelimler olarak berbicara. Ini adam seyahat. Kemenangan tanganı jol kaytık biledir. Wannan adam elah koloktular. Kumayılların tumuda. Bilgi ben sıramızın hızlı kulak ustaktır diye. Şimdi söylüyorum nasıllaka. Bir programmadır. Bugün Yagan Igorovich. Bilgi öykütüge sanatçılar Dуховность концертinin hatta bu ağalar onlar saha örpönöye. Onunla göstercekten tuhaya olur. Eder uçaklar yorak tarifelere onunla ayak tutaryanlar onu bulunlara ulaşan kesinlikler. Şimdi bilese evet etiyatun barabın Yagan Igorovich Dуховность'nin gen teoriyetin konsepsiyonel sahalık kulgaslık kaşarları. Davan yine atak olarak valla. Ondan bir sol taşı. Ayılıkat tırnına. Ayı tırnına diye. Öncüş kaşarlar. Ayılıkat tırnına. Ayı tırnına diye. İdi öyle bir İki öyde bir ayılga tığınınan, ayı tığından ödeyen. Yagan Igorovich Maksimov, çakırttan törüttağ, mındağayettan törüttağ, onna erilik eristiğinden törüttağ, ol ucor xana yöskepi de bittiyen bihigi kinini bu çorapçıga bütün ne geleni bu ha batıha söyleyeceğim ödedi bit. Ol yine bit. Bu adam izcinin bilbit saha kihite çorapçıktan eriligaristiyinten çakırttan törüttağ Cebumanlık ayılga tığınınan ayı tığından ediyen öyde bülü törabit narotugar belaktabit sünken ütüelağ onna soltalağı bitiyen bihege tümükke kellebit. Öte bugün bu ılları toyarı onna ılları toy butu jonlar körüngere kattaqtan ıllan kelbitleri. Törüt, durgan, törüt, öy sana dinnak ayı tığının tupput bihege çakılkay ayar jonlar bud. Kini bugünkü yörülağ maqtallağ günün doğuhollullar. İte orada git Anastasia Alexeyeva olurarım ben körüm naha yördüm. Bihege çakırgı var arıttı bu da. Onunla en kaddaq yörüm bu kabartın bilen kellebit.
оннакини би артический институтун өренер бите. Ити барыта кини бу яган Игорь Катари бир тыннах селистакыттан таксан калбиде бит ити биһиги чакылхай үйнер сайдар олон кохуппут. Онан же эн айбытын туппутун диннах эя атама болан. Биһигини түргенник онна кыраксыбиллахтык андай дутахымынан эя онна өркөн өй күйүн сайыннарар нация биһитинан андай дутахымынан оннук аяр сол бутон олокпут солон аяр бутыгар тутар бутыгар онна инники жолур бутыгар эн бу юбилейдах күннәрен эн бу өрөгөйдөх сырыларын кең артыга рыйдылар ден түмүктөх бүтүн багарабыт онна инникитин даганы ити солун артыга арылларыгар ан аксабыт болгомтогон уураргар багарабыт биле сахайхон кохана бар когон көттөгүнө көппөк көберден беге ондук болар жырыттыбыт көппөк курдук көтөрүттүбүт кинин айгын батыха онон этергедалы көттүң даганы көтөнес бегини көппөктөрү өрөкөтөгөнестен багарабыт мактан Вастыбыллах Яганы Боревич бүгүнгү өрөгөйдөх күнүнен эйигин сакалы саягас тылынан эстин исүрактан таксар ылбагай ырыытынан агарделикелле Александр Дичковскай сарын олонко театрын артыга сумут туттар баштыр дыктыр Сербия Яган Егорович бүгүн амай бели күнүнен агарделибин онуттан эн үлен камнахан курутун бирдикага үйелак болдум саханоротугар онуттан этерин курдук улун учалар ката каран норота алгаска үйрөтен келихеннер ката бээлер акам болан такканбыт бээли үйерде курдук болдум ката онун эсе даганы үйрөктөктөр бит узуннар чаттар кескиллатоннар анан багарам чеген доробияны ухун биени онна билген ехага ылдымете бихичорпчулар дахаме этергеде араханы жылгалак болон бес кембит бил баччандылы кенен турабыт анан Кристофор Максима бу араха көһүнге анан круйбут ырытын жери комхун жедиретін ананды көбүллер Sömmet bu kadar tutum bu aktar bana bağlı. Nah şimdi gidiyorlar ben Laysa varken bana ne top talak yapacağım sen ben bunu da. Ya.
организация терелипте. Икки тенче оны суллака хаңа тереллен, оны дене үлели қамны торубнаха артақпытна арай телефонынан эрьер, звонур, Яган Егорович. Оны қолағаттан біле хаста қиын қолағы білер болады. Ага білсем, оны тер сарғылағынаған да не устроева, ага дейм. Мен амма кырдылын читал дир. Ага, оны қолағаттан че арағына боласы болады. Біле, мен қандыры саңты қолқалды, онтан әтті кені. Кихи түйі де сағыр ақыты мехен бар. Хәтті олымнақты, ән бұл түрәбіт түрбен сирин дойдun чака болу. Onun bollağına bu terildağıtıgar miyin killere mahalısıta ülelerdin diye. Açılga keni hep 15 sasla. Уважаемые гости, слово предоставляется заместителю министра инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха-Якутия Георгию Петровичу Андрееву. Слышно, да, меня? Слышно? Да. Ага. Ну, Анатолий Скалынович сам хотел прийти, да, я знаю, что Анатолий Скалынович знаком с Яганом Егоровичем, мы сами неоднократно вместе все втроем встречались. Он сейчас в командировке в Москве, да, по срочному поручению, и вот мне поручил поздравить с юбилеем Ягана Егоровича. Ну, мы все знаем вот жизненный путь Ягана Егоровича, да, он очень интересный. И самое главное, когда я вот сам вот с ним, я вот всегда с молодежью, когда общаюсь, да, и очень много вопросов, почему вот у нас нету таких специалистов, да. Но если посмотреть и изучить вот весь наш кадровый потенциал вообще республики, который, ну, был, да, вот, ну, все люди, которые здесь у нас рождались, то у нас есть очень много интересных людей, да, вплоть до людей, которые были кандидатами в космонавты уже в 60-е годы. И вот когда я с Яганом Егоровичем познакомился, тоже для меня было открытие, что уже вот наши земляки в 60-е годы, как сейчас сказали, да, вот ковали ядерный щит. А ведь до последнего времени очень много вот людей говорило, зачем вот нам это оружие? Ну, зачем нам эта защита, да? Вот до последнего, как в 90-е вот это началось, в 80-е даже уже это говорили, я уже это помню. 80-е, 90-е, вот нулевые, потом 10-е, что вот мы все живем в идеальном мире и так далее, да? Как показала практика вот последних лет, мы живем вообще не в идеальном мире. Этот мир агрессивный. Это мир людоед. И именно вот благодаря таким людям, как вот Яган Егорович и вообще, ну, другим нашим ветеранам атомной промышленности, да, вот мы сейчас вот в таком прекрасном белом кабинете сидим, да, ну, на улице у нас весна, там это у нас ежегодно, да. Буквально года два назад мы в министерстве, появилась такая идея в министерстве, ну, у нас министерство очень разноплановое, да, то есть мы занимаемся и СМИ, и связью, и цифровой безопасностью, и различными видами инноваций, да. У нас тут по всем направлениям были отличники, то есть отличник связи, отличник СМИ, да, а по инновациям у нас не было. И буквально вот мы запустили такую награду, согласовали еще с руководством республики. Она у нас называется «Отличник инноваций Республики Саха-Якутия». Да? Сейчас буквально около 20 человек ею отмечены. Очень такая, я ее покажу, да? Очень интересная такая награда. И здесь всем уже известный такой квадратик, да, в виде QR-кода. Да? Если сюда навести телефон, да, будет ссылка на сайт, на страничку со списком лауреатов. Да, очень интересный такой подход, ага. Да, очень интересно. Да, я вот вижу, здесь уже есть лауреаты, да, я вот это, ага, не буду это. Вот.
госпожа Максимова, вот у нас директор библиотеки, тоже является у нас лауреатом, ну, отличником инноваций, да, за электронный переводчик в Яндексе с якутского языка на русский. Да. Получается, без больших бюджетных процессов и так далее, с помощью людей-активистов была и проводится очень большая работа, чтобы якутский язык стал именно цифровым языком. Потому что если вот этот переход мы не сделаем сейчас, да, неизвестно, чем это все может закончиться. Ну вот Анатолий Скалонович поручил создать приказ, да, я хочу его зачитать. Приказ Министерства инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха-Якутия от 14 апреля номер П-01-203, город Якутск, о награждении ведомственной наградой за многолетний добросовестный труд, значительный вклад в осуществление инновационной деятельности Республики Саха-Якутия приказываю наградить нагрудным знаком отличника инноваций Республики Саха-Якутия Максимова Иоганна Егоровича, ветерана атомной промышленности и цветной металлургии, изобретателя СССР, кандидата технических наук. Сукулях мин жыл хабарден Яганы Гореш бүгінгі көрсөбүтін мәйнаға аттабатаға Новосибирскай коракка бұл сақахреттен түріттәқ онынан тыңынча студенттер кені жоллох канатын анныгар бұл өксөкулях билимегер кені идеяларыгар кекке 30 жылға үлелән келлилер. Бүгін үйрүйіні күтті лолгуян тұрамыт бейге тылы берекпітін бағарабыт, өксөкулях өлөксөй, қос сенігер, айым Ахуловков бүгінгі жөрі кейі өте маны ылжытығар Колковскайдар қаныру аймақтараттыр. Мен Еган Егорове тоғыдан істерді баратты. Арай Бұлдырын күхірет әду, саға хөрет әду, Москвадан айында дәйім бір радиялы қоббауды. Дәй шөй лекция болды, чой тұлды. Молақ жоқсайдық экология тұлды. Мен олақ тоқтауаты мүттірек әтім, бұлатымдардым, оны бүтін үйре еттім. Сереттім, рахым Еган Егоровичті бұл бағарды. Орамына тайымды өппен, онына мен ием өксөкулах улахан сена регистрацияны Колковская мен тегече 930 сылдақ түрек тоқсынлеге ауы бейе толбыда келім еген Новосибирская көркі тұрап біде мен кехені білер өкпен ұлық күттен Новосибирскайға кетір анчық онна академ городовка тиеммен ана мен за Шевельска тағыран жеті көрін кәлбетім Мартин Устон үйреттен кәпшіта кәлбетім. Кетенне Новосибирскайға мен олы болар бұта ақылып көрс жоқы дені үйрім бұлы. Яқым айдендер олы яқан ғачытты тиян жібіті де Новосибирскайға. Бірін олыға Сывоға Украинаға тұлғалы жар. Барбыта аллағар тұғыртты. Онан жа олым көйі көтерлена кәлән. Аны кезгер кирен кәлен тоқты бұл күппіті бұратты. Аны Еганы көрейді шықтың үскіла күмері болар бей біребет, бұлған қолақ болар біребет, бұлған үшуына ятта қолдар. Кенек сүгіліға ұлыс үрі Сүгілі өліксөй өймекаңа қолауыр белдеріне сәттізі әжіукі. Оны бара біледі. Мен әйім сұлбат әйіммен өймекаңа мешетті тәжі тұрамын. Ол барбыз әжін сыялым сұрығым ден. Өксігіла солын еген кеде олған жағын өрі тәріген.
Олонна намын бит килге ори бутум. Ол бастыкы курuyuğu бастыгы колуну болар. Onu bir gayet kabıtıtta bu şükürler sohbet edecek diyelim. Yegane barışke böyle. Burada da soruksuk ki yaka. Uruşkaca daha nazlar. Bu da o kadar uruşkaca bu yegane barışke sorular ettim. Benden kapı koydum. Ciddi diye. Böyle şükürler yapıda kurduk. Barçadan patlanar ködüler bargay bağda bu Saka narota sopalıya ködüler son durda bu diyen turamman. Bu habit mösyönün, karıs kalın, kinet bit tılların, algıhın, yaka emme utarım budur. Булуктун салгы тылы беребет Яган Егорович Соратнигар, истин доғыргар, өкенеке 3 сыл олық кекке чугастык үлелестілер. Қоту кен генеральный директоргар Афанасий Махатыров. Күннен күнде бардамбыт, күнде бирдей дылақтарбыт. Яган Егоровичтин bir sebepler bana bir ulakan maktana hilakpen Liana Alexeyevna bilehinler bite ton 2 yıldan arttı İsrail baktabılar men Novosibirsk'e göre spesiyal baramın Yagane göre bisyen bu men ton şakalı taralga usanan duhovnaska ekologiyaga gecibite maratta Alihin bu kinni bissen baramman bu bihi körübüt Allah bile bittiğimin üyerenmin kinni natan nedelini bu hatammat bilgi alarammat kinni yakona hatamman ja kihaye onu manar hatammat bissemmet ja bilen sakalapet atan elbaq tavrını da tayır tibit Tuh dah takut duit pas oke tentang kita mahu kan negara sekitar menolak je rehat kena dia bin beli mana kalau ni kena hater mungkin hai je elbak takut duit kalau berapa bir premier dari tawaran kudu kalau konsep bara orang sakadian tu tahu takkan Sakata nasionalis boların bilebit, ondan uran den kimi, toğu sığırını, toğ sığırını bu uran sakadiyen. Kim bileri, bari biler canlar, eldesti canlar, çırapçıgayın hacı canlar ete yakıt, betir dağın, timen, toğu onluk tulu tutta bitti hanı giti. Uran sakadiyeni Allah tuttan kelbip bitiratta. Paskaska kurdu getin. Bir vallana Yagane Егоровичтин такени театрный промышленностка дойду ядерной камускуляры полон капсир, был как создавалась и ядерный щит Советского Союза. Он находил историю тен тухнан был элбах породаны көрдү жаннар Horok parodan ton kömüşten attılar, horok almastan attılar, ondan ja gün energiyalar parodanı bulan baranlar kimden attı bu tijen tavrını aldılar. Onda bollağına ja örtök kuydan baran var, подсознательно было tangara atnan attılar diye. Tangara atnan onu men anıgı kiyibiyden сразу прогугли кындым. Ягане Егоровичкалары надай бог уран дебитим самый из древних богов системы Солнца денебит. Анан болла биги таңара атынан аттан хаджар жоннары пипебидин. Күн бүгүнгел уран сакаден это улахан аты сүге хаджар жоннары пит. Atan Ягане Егоровичтин бу бисемит дахери кери дебит журапчыга чакырга хаджанидин никепиттерин көрдүк. Çakırlar Allah uğulutçu enerjiler daydılaşların kördübüt. Anı vallana bu
Ульяна Алексеевна Бельсихиннерегер мен Олин Анатолий Игнатьевичтин Бесивитим Чомчояптун Антон Йоган Егоровичтин аны бухоторта ата бараммат баягага тох бай мандару күтте билистибит чугастык онтуга поллагана мен бастан атол ким Чамчоев Анатолий Игнатьевич атамны тоққылы ләбітін Чернобыль гәңін ләбітін кехел бәқі білер. Антон Йоган Егорович білдібіт. Антон ағай кемем мандар ұс бұтеме тоққа атамнай бомбаға атамнай тоққа подводный лодкаға сұлыс балабыт кехебіт. Әліхін балағана жемін кәләні хәммен бұйбатың ордым бұ үш кут атомщиктары кытта колбанылан эрер энергия агаланан эребиттин онтон күскө мана хайнар якканада якканада бары бу манна мустубут видно ханалахтар бут күспүтүн колбан бу направлениене күскө хайнар якпытыннада онна туакпытын күспүтүн бага ханабытын ураммыт бары колбуя уран энергиялах үлени дальше олок ярга көтөрдүлө куддабаңга көтөрдүлө үлелиякпытын нары дияханыбын онна тон Йоган Егорович бу юбилейден агардалибин ата бу күннерге агардалан агардалибит оннатон эйха барга мактал итигидикче макталлар. Асына Кирдонович мактал болуктун билеген салгы музыкальный агарданы бастан тыглан туран Йоган Егоровичка Велдиттаргар далектилер. Олонко театрын артисттара Айсен Кысылбайков, онна Анастасия Алексеева. Бүгүнкү бүдөй маған күнгөттөн түбүрөйүнү түксәммет түгүрүкчү олоромут атага тепсен истин расыналары үтө толкуйлары торумнаха олорор күндү баржомузгар агапта истигин эрчиняган булуктун биги бу Йоган Егоровичта мен бирдила болуп чурапчы чакырыттан лигаристин дойдутуктан дүрәбі төскәбі цареттен тардылықтақ төскәбі жолы болар болар. Жантан Йоган Егорович тұз бәйбір болағына әм құрдық саны ристин кейін болар. Келіне күттаттан дәргалы бұл экодуховны сенаты кене өйді бүлін, кене толқойын, біліге театр жона бұл искусства мөңі, бұл әме духовныға парғада жоны әргеға өйдеті көрдірі хүдер тәретті болар болады. Аттан тұрғы бұл Олымқа театрын атыттан, бұл сағынғы олыптын. Оннатын Йоган Егорович әм бір хөбілі ғыла. Именно олын Олын істемнады, оны ағатқыланы да ұчыталбар ден, алманчы кейін тұрғар, кірсілер максимум атыңғар ұчыталбар ден үстірені қалақындар. Bastın atas
Ошатай мен көрән бессен кебейін жақын бағырымын, әсен кісіл байықып. Өксікіләқ өлөксөй бұл идеяларын жоңы әдгеға таққатыға общественная организация үлелер. Өксікіләқ білдеден Людмила Рясовна теребіті, ол егінен дискутус сәргеден проект бар. Ол проектынан бейгі сеймчанға баран жөкілді. Бұл сеймчан экспедицияның бір сүрін келені бағадар. Яганы көршіні дистанционны үлелес біті. Onun töksübüle hakimdetin bu çağılkay talarına bıçaktırıga de olğan sürgeden ellerdi. Ondan maqtavcı bildirdi. Бастыбуллах Яганы Горевич бүгін яқаға әғардетін алғыз тұлын әте тіреді кәлі. Саха Республикатын Национальный архивын директорын солбуятчы Наталья Николаевна Малышева. Бұл историческая память мәңі өйді бір Саха-Херин историята ден федеральный проект. Игінен Яганы Горевичтің оны тағынан ұттын атын дағаны қайысқанын бұл кәндекі бірге өлеліген келділер. Onun Бастыбуллах Наталья Николаевнаға беребіт. Бастыбуллах Яганы Горевич, онна бүгін манна мұстыбыт бір үйеләндіқтар бейт, соратниктар бейт, денді, нүчалы болар бұлладетті. Үйіне егені барғытын, бұл бары мұстан олар тоғырын олар жонларға ғарды болуқтын, тоғды таққа манна білін анығылы әттаққа қадары тұспа әйге Яганы Горевич бүгін әттілер де атам ден. Амин балланан тоғыра туақ текпін бағарабын. Энергетика ден тылытық тоқпын бағарабын. Тоғды таққа архив көлелерін бұғытынан бұл архив докумона онна ол докумона сығаннақ, онна кім докумона боларыттан ол әйгеті әйеға мандық қарыяр күрдік, әйеға мандық сая оқсар күрдік. Onun bullanan messedegül etemete bu kihi ülelebite, kihi tugara aybıta, tupputa, barıta bu eygaga qalar den. Onun Яганы Горевич bu Batça Sultuharı elbaq sıratın uğrun turan ülelebit, üyelaq ülete örsızlarga qalı dihanıbın, onna tabu teniye turar, onna ösü dağını teniye demin erenebin. Онна бұл национальный архив директорын атыттан Петр Васильевич Рубянцев атыттан, онна туз бәйім апыттан аннық бұл приветственный адрес тақпыт. Онна бір абзағы ағымды. Тоқтен. Поздравляем с 85-летием со дня рождения. И вся ваша жизнь была отдана труду во благо народа, во имя процветания страны. И в начале жизненного пути вы выбрали интересную, перспективную профессию. Поступили на физико-технический факультет Уральского политехнического института и даже не зная, что это закрытый спецфак, созданный для реализации атомного проекта СССР. Это и положило начало трудовой деятельности физика-ядерщика и впоследствии активного, яркого общественника. Жылқыны қағар. Оны бұл жылдар қайдақ болаларын, қайдеке қайысқа тұтан барарғын. Бұл олағын ағаланыта көрдірер. Әйгін табы таянан, чақсы зіңнәқ бәйін сөбілі профессияғын бұлан үлеләңін, бача әлбәқ қысыл үлеләң кәлләң де. Сәп, онна кәлін аны бұл Таханан кихи әлбәқ маннык біле нучылай тақа наполненай хотчыннан жоңға берем бағырар. Onun Яганы Горевич онлық bu tuaqqa tiyan kelen jamma elbaga berer kördürer hidinlerer onna sayınlarar. Onu bu Nasional Arxivka 1 milyon 400 sülbet hinsattan taqsa dokument qarallahıdır. Onu bilген боларамын санатым. Яганы Горевич bu как личность, как человек, внесший вклад не только в экономику нашей республики, но и нашей страны, имеет полное право иметь свой личный фонд в Национальном архиве Республики Саха-Якутия. Поэтому, Яганы Горевич, пора подумать о том, чтобы
собрать документы, да, и, возможно, частями это можно, да, передать в Национальный архив на постоянное государственное хранение. Маннык бәбит Якутский архивтен научно-историко-документальный журнал лахпыт. Бұлырын Кастахыл тақсывака гынан баран бұл тағыста как раз Сырглана Васильевна лақытта жа бирге әме үлеләммит. Төхіннен самағылағын, төхіннен хотчынан тахарылақ болар. Инне гынан бұл мандық бұл электронный журнал білін тахарабыт. Оны бұл рыңы бұд бұл кумағыннан әме тақсыбыта, бұйылғы бұд пока тақсалик. Онын бұл журналы онна беги Сан Саныч Калашниковтен истебітін болу бренд Национального архива, заслуженный архивист не только республики, но и страны. Эльбах пайкинегета харбыттан биркинегетин войны Якутяне в Сталинградской битве. Механа бары еха бы ментрехни было демет бой еха маннык белях унабыт. Онна жа күйтебит эн документаргын. Он того детака бо начальник отдела комплектования Национального архива Лилия Андреевна барын кустуспукут Сербияга бирге хаджыбыккыт онан үлелиргитигер онна ол документу хомуяргитигер раста хамайты багастах бырлах. Яган Егорович, бастан туран яха мактанемете нырыдар. Миха маннык кален турар егин агаддан муй билайда хаскар лахан чез бөчөт. Багаремете яха барата өтөнү чеген туругу онна усыбытын иле болдун. Багарбытын барата толан истен онна исискеттен астына дохуя сыжаргар багаремете. Мактал. Мексикуля Алексею Уетитер единых помыслах Лариса Рясовна Кулаковская төрүттәбит салаяр терьер бирәйген бу Эдер молодежный крыло вот бир активистка Лилиана Спиридонова. Лилиана Андреевна Спиридонова. Кулаковская төрүттәбит салаяр терьер бирәйген бу Эдер молодежный крыло вот бир активистка Лилиана Спиридонова. Лилиана Андреевна Спиридонова. Бастабуллах Яган Егорович дүйілдіктен білеген салғы әғарды дылы белерігер нұрықпын бағарабы белеге сақай болыры. Сақадырықтан білген студенттарға ағаларын келеді, әңгелерін келеді. Бастабуллах Яган Егорович күнді үйілдіктер білеген салғы әғарды дылы белерігер нұрықпын бағарабын белеге сақа серін олықтауқтыры жоны әргеті күттүйіні бастыры түттір кейбет медиа-систем директора кым қағыты отын олық бір ағалатыр ағата дені текпетін Степанов Владимир Николаевичка. Күнді Яган Егорович оны бұл бары манна мұсылы жоннор. Бүгінгі үті жорок ехенден баргытын әділепін барыбын, оны бұл Яган Егорович ағуын бер сағынан олық маны ұтыстығынан әғаддәлеп қайы. Мен Яган Егорович білсібетім, отуттан таққағыл болла, амбастан әдәр коммунистке дәлері тақпына кәлән отчыларға түрбейінттен тақыбыт кейі болла әлік. Бұл экологияға бір Советский Союз үдінен улақан кығалға мұшияққа ғытарден кәпсәһен турарда онан улахан бир балахалах материал тахар буппат. Онтон бу келин бир улахан статьяны Новосибирскайга барахаджамы мен онна мешал кеңети аневризманы операциялап битим, икиде үсөдү барамын. Онна хаджамын Яган Егоровичке төһөтим, ол хаджамын кәпсәтәбит курутун хасырда эрдә гай туран килет Сурьялар болар, кие туярыгын наны кини хурия халап болачы. Аджакай үлехет кихиден тоғылықын сеп. Онтон кәпсетиют түрді тоқтен болуда. Кинетті. Бұл культивизацияден Холоковскай өксөкіләк тылын
чинчен көрдüm ден hep. Kanlık tağını sılavarga, kanlık tağını nauşnay bilemanlık tılları ırıtar tılcıtlarga kultivizasiyadan termin soğuk den hep. Kultivizasiya den bu öksökülak beyte aybıt termine bitti. Kultivizasiya den bu üyerekka ebebit kulturanı, ondan kultivizasiya den takar. Onun bu sürbeği suya sakalara bu kultivizasyonun sayınlarından bu başçatiyen kelbittere bitti. Ondan bu bilginin sübebi suya sakalar haydıqtahtırı. Bu üyereği kulturanı bağlatılar, össe bilginin öyle de bayaqtahtırı bit ekoduhovnay saydığını den. Onun bu kinette bu kultivizasiya den tıl sakalarga nasyonalne ideya bolonnadı bitten. Bu nasyonalne ideya bolona bu sakalar bilgi össedanı saydılar kıyaktan yakbitten. Onu kini toqa törüttürüydü. Kini mollağına Novosibirsk'e üyerini tibit oğulları kıtta kurutun üleleher. Onu körübündür hep. Bu kaydak oğu itileğe, onu kaydak kini sirtten, doyduttan, kelbeditten min körümün bu oğu üyere kaydak boluğun. Durobuyata kaydak boluğun kıtta araran bilir bollum denetler. Hep. Itu terdete bu kini bu eter kultivizasiyatıgar onu bu ekoduhovuna saydıtın ebi etiteyen tuydu. Kini bu eter bu biheka sakalarga elbek püsya uçunaydar nasyonalne inteligensiyete hurriyatçılar bu ingin tağıstılar den hep. Olardan bolana bu Vladimir Petrovich Larionov kurduk biheka intelektualne bu hadırdar bu üyeskarlardan. Bu manlık intelektualne bu hadırdar bu biheka elben yaktahtırdan. Ol kinler el bir bolaklarına kinlerge aham bağırar bile hakalarga ödebil var. Küstek kihi tulatıgar elbek küstek cünnür yüzküllerden. Ol kurduk kolbara bu Yergan Yegorovich tulatıgar bu elbek bağ kihi bilgin kelemlik mustan olur bu. Bihi tulatıgar emiya canlar bağlar. İti kurduk kına manlık küstek canlar bu bihini tümenler sayınlar allar küstek orallar diye. Аны туран бола билет yapın барам bu экодуховный сайдыден кини сөттүгөйтүнне урары. Оны bu радиоактивный болун, оны жоннобут бука бара экодуховный итилак болуктак битти. Экодуховный ити биттен биги итиден воспитание ден болбатах, итиден заряд. Олата эңека семелдер bu törürge pufloguduk tevillen takamat ırak üye takan kassasket tiyagan onu vakıda kaydak saydagan den öydü bilikini ugar. Etenne balana kine eter bu kolobra Larionov tahtağına bu yagani görevde ılığı kayın innike hun üyeler beybe düşönüdür bütün sürüyaşılardan ıllığa kinlerge kırar daktartan bu törabit tıllara, törabit kulturalara İya üyden kıtta bir kinlerge seminli bite kirbite iti ekoduhovnay itilere der. Bu itilere kinleri üyelerin tokarı öre anne hıccar, sayınlara hıccar. Onluk sayınlara hıccar bu kihi bola kurutun. Onun anı sağanı aya, onun anı oğora norotuvar bir yere sığcar bola. Onun bolana bu bilgi oğular bu bilgin iti hakatılın bildet bolan erenler ininden eter bitiger ulakan bolgomta uğraqpıtın nada. Tawa dergen bu sakatıla huwa bolan norosuwa bola diyenere bol batah. Bu sakatılın bıhahın bolana bu oğu türebit sirin kıtta. Bu iya doydutun kıtta sibahın bıhan kebihevit. Hep olatı bolan çoğuna kini rıhak da bolon ser. Oğlan da tabıllım yansır. Tüttün nemiye barıtın körüyapıtın nada. Olen bu türebit tılı umnan kehenden bu yeganı görüş eter üyereğin bir türdün kalvar bıhan kehenden bola. O bilgin ite kosmopolitическая bagay ütçat üyeskan bile tergal aham duyduğun batın kariye hıcan oluruk hepten tokuydur bollağına bu bihige oğulak butun eler dahtaritan bu törabit duydularga tapsalga taptırkına iya tılların iyiden törabit ite kulturaların olankoga tiye bılırgı ite ırıyalıga bu bilgin ite bılırgı ırıyanı hepti bittiniz. Haydakta kurduk ki heka üçüdük kireli iti. Emiye bir ekoduhovne ite yegani görüş eter ititin zaryadın bir tuga mandık bu iç kayık çaha hıccar bolukta. O iti rüya ki bitabı manna ekker singer simbir manık tühü manık
биллере бейтен ити мелодия быхтан бу сакаре мелодия тетен биллере дер. Ити гурдук биһиги толору өттүн итилак боллакпытына бу биһиги народ быхтан бу сүбе бирис үене торопуттен бу Еган Егорович ити культивизацияттан сылтан үйрәтите итинник ден мен сыналыбын. Онан бу Еган Егорович бейтен көрөт. Бу бачча сагагадлы кайдакта курдук сөйдүк сүрө көтө хыджа онан наротун тугар үлелир камсы бу кинеха тер бейтен төрөбүт чурапчытын чакырга кинеха төрөпүттере өбүгөлөрө иңербит күстере онтуктар эти ытан таксан со Еган Егорович сел сүйсаскар дери тие кад дылы ден багарыга багарылар оны сүйсаскар эсебу манны бихиманлык тимсеналарын көрсөтүп болар бу эке духовный ити хайманлык күстә болар беттен эсетү итагаят бит мактала яха Еган Егорович. Еган Егорович канру аймактаргар горный улуттан келбет Петр Николаевич Ольга Егоровна Аргуновтарга онна Намына Петровна Аргунова. Добрый день, меня зовут Намына. Я дочь младшей сестры Егана Егоровича Ольги Егоровны. Для меня мой дядя – путеводная звезда в мир знаний и экодуховного просветления, образец высшего примера. Его титанический труд, масштабное мышление, человечность, стойкость, многоуровневое образование вдохновляют и мотивируют не только меня, но и всю нашу семью. Еган Егорович, позвольте вас поздравить от себя и от имени всех наших родственников по формуле вашего юбилея 20 плюс 65. Словами Семена Степановича Яковлева нас спасет только образование, а также благословением Алексея Елисеевича Кулаковского. Имя Твое славное в грядущие годы по всей Сибири обширной, по дальней ее дали среди потомков наших, пусть легендой звучит, в рассказах живет. Пусть Твое высокое, доброе имя из века в век всем ближним нациям станет всюду известно. Өгүстүк ақтан ағардылар бу Еган Егорович Новосибирскай голорон сахареттен төрүттәк студентларга агаларын керете, эхелерин керете үгүс өлбөк көлөөнө иччати итен тахарда же булахан калың армияттан бүгүн представительлер келен олар агаяктарын көрүмен кинилер көгөстөрөгөр олох сүйүнен иччет бар онун аттан солланыңырарбын көңүллен Новосибирский архитектурно-строительный университет выпускниктары Айталина Анатольевна Нестерова, Светлана Михайловна Петрова, Любовь Анатольевна Винокурова, Лена Ивановна Малонова, Татьяна Егоровна Гаврильева, Ирина Алексеевна Петрова, Ольга Николаевна Онна Прокопий Сергеевич, выпускник Трактарта. Дедушка, вы меня вам купили, болезнь, повторяю, студентlarga очень так ходи, он так Пока сфотографируют, да? это было говорено. Пусть микрофон включи, который у них на руках. Почти вот чего переделали, то он говорит, что архитектурно-строительный университет, Новосибирский район, такие битым, а то вот Сахара, землячество, это не себе, землячество, потом Новосибирский район, Новосибирский район, Раподжанар, Рисаш, Минутен,
улахан поколениялар балары болду, бравай аламда. Гимназия. Атен нуровна битек толку бравай тоже. Гимназия тоже говорю. Лагани Горович он тоже делили. Уже потомство было. Он кенитен был хасцелай, хасцемячствай. То он делал там хасцелай. То больше было на 80 там бар потом нет то. Азинаштай горига игран горш касчербет чават калкарбет не ма чугай яха кетике бекеге не яхага судьянарга дев курдук постоянно беди бюрете ай такая генжа настроение гата бо такина бо рятанда чуга бо бидя халига бо постоянно вот махтал яха бо Süper şey yapalım. Pertama hari ini kerana bersih ular itu tak tapi macam boleh kerana kerana orang kita boleh maktal barat kita kalau hangarnya doa urkatan dia kot besar kayaknya besar больше Туркстане Албания Туркстан Спасибо большое за все. Махтал. Илья Николаевич, кинеге тахаттары хумбарын дебита, ол кинеге тахаттарыга биге ол агор бес агар агор бес кынчыры. Конечно, они обычно меня спрашивают, через 5, через 10 лет встречаются, они говорят, ой, Яган, что-то вы то же самое, такой же, да? А я обычно отвечаю, я почему такой секрет простой, потому что вы мне даете свою энергию, я сидит, и нет столько детей и внуков. Я сегодня хочу, здесь стоят мои активисты бывшие, с которыми мы проводили знаменитый сибирский цех дружбы, который продолжается, я вам докладываю, по сей день. И на этом сибирском цехе они обычно все не только организуют, но и песни поют, тут стоят, вижу. Поэтому я хотел бы завершить нашу встречу. Вот, Мариночка, на самой трогательной песню, которую я записал на этом и все довольно часто слушаю. Я хотел бы, чтобы она напомнила мне вот эту прекрасную волну. Моя красавица. Новосибирская край, связь связист, он сюда видит жена. Вот. Он на Асколаджина выразил. Он кемерел бүгін бетпедеді, он қажа сірегі барып бетпеже перервемінде лағыды. Онтан тұр видеокамера көрісіп деді, видеокамерасы қарыз келіп. Құдық онтан тұры мероприятие болғанға ген. Бәлі наға кәлем сақан сүрін ұлағын деді. Оны қолы тұқары үйелетіні тұқары жар ұлағын білесі ұлға сақан сереген ұрыны. Онтан ұлақ үмбе сақайттан кер болағын ақтар болақ жүләйді бұды. Şöyle böyle aslında kanıstırları. Ömür hanıvet bodak. Mastırdık. Tatibini kırahar gülüm, tatibini sayılıkını sirvidim, sibeklerim konustunam, aradak tüm sürergin, taptallah min doydulu gelir alim, sakamet sire sürehtere vargin, taptallah min doydulu gelir alim, sakamet sire sürehtere
Новосибирский сэр дружбы, да? Олбра, а так от беги порок эти рехтареллер, де? Оно было именно в Новосибирскайга, в Бирюэне, кемитигер, ото урутуру каттан нал Томскайда, Красноярскайда келелер тахыстыга. Онтон буланы ыгаспыт тахама ары үрден, Тохтан Москваттан, Петербургтан, Владивостоктан, Хабаровскайдан тие келер болуптара. 12 кораттан. Онны бүчөйдүк биле то детская лагерь мана карендалар это на 2 күнү супту хастачбыт, олох мана насыщенная программа. Дискотека утан. Вот, он как молохта. Выла меня полбута. Он на меня манна когда эти волчом olur. Тинек я манну волла это я хотел гати. Bu yılgı havalı manlık volkan. İki en kullanıldı. Sen. Ondan kalamaran jual onlar kapsadarlar ya. Bir kilo saçımı yapacak. Bu rekanitten nehirine kaçıyor. Ondan cevapsızdan daha çünkü bu küçük tane ben bugün üyevine hep bu hatanları yapmayı var. Ondan sen tuğba atayım. Gel yaka abicatı sıkıyorum gelelim. Женщины-ученые Якутии, Ден Лига Челенигер, педагогической наука кандидатыгар, Кулаковской атынан институт научный үлегетигер. Светлана Дмитриевна Дарбасова, пожалуйста. Мен бәм учтал боларын бұғытнан көрдіқпіне Яган Егорович бұл 60 студенттара үйренетчілері олық взвод батарея. Это условия распространения учения эко-духовной скуддаван. Қаз бірді кейсіннай. Оның бұл кіргіттар етеп беттіңбіт кіргіттар үлелерігер, әргімтелерігер. Яган Егорович үйреген тарқатар болдықтарына это есть условия распространения. Күнне bir кие эби истяхтахтен. Икки болдығын өстірдіктен. Отын мен бәм хана бар бұл Яган Егорович, кенем яхан хайстың хүрі бұт электронный почтаға, онна по благословлению и заветам гениального провидца народа Саха Алексея Елисеевича Кулаковского дебютит, онна бұл институт үлігетін гер күрдік меха хүрі кылпыта, онна кені бұл бәйтен үйреген баратын мандык түймәктерінен араран наһа чөйдік бұхаран сөрейбіта. Оны тұн мен ағын өретен көрен барамын, бұл кені қолды бұра туақ әтей, бәйтін үйраған қылғатан көрер болдаға ди, самый, как говорится, квинтэссенцию, онны мен болына мандык бұл эко-духовность күттебан болына кие аймақ тыңнақ боларын концепцията, оны философията. Так ведь? Оны кені мандык кенетер. Экологическая мандык безопасность ден ütün холобра bir туспа хиргере хатаны оғылыбат в отдельно взятом уголке планеты қайтақ тағаны оғылыбат ите олық комплексно фронтально барта барықтақ кенетер. Онытын өсі туақтен дәқпін бағарабын. Бұл кені ұйтар үлете, бұл холобра бұл ассоциация бар, где сотрудничество наций да? Чекенен ахал бақ итинник ассоциацияларға, обществоларға член бұғытынан үлелебітер ақпыт, оныттын кені бейте те бұл ұйтар үлетте олығы барыта патриотический альтруизм дек қығып. Ген хөп, ол атап отын альтруизмден түгіл ниеттен чөйдік білағыт, онына өксөкіләқтен кені бұл анбастан эко-духовность катақсы бұтын туғынан наға жөдік бұхаран етер. Отын өксөкіләқ өліксөйттің бұлырғы кейі бол батақ, оту тағысылаққа Яган Егорович төләуіп болдығына өксөкіләқ түрдің тоғылғар бұл септен бар батаға болыр, алтуын бір әрі хастағы бол өте.
Ondan kolubra yagani göre hürbe hıl haka herigar olurlar ki ne hürbe sahagar saka heritten barargar Alexey Alexeyevich bağırap olurlar eni gitten eder bolote. Onu kahılar olurun aspet ki kurduk bol batak ki ne oturu tağıta barete. 6-12 yıllar kamana kama hıcık tağıta bu mana. Вот. Onu men olaqtan üreterim de bıgıtnan Kolokowskaya, onun aymağım da bıgıtnan gevik kadılı. Narmanlık olaq живой участник современности курдук көрөбүн onu дүйбүн кинини. Колубура бүгүн боян улахан үйрөгөн өсө тапканыкта, онна улахан маннык кескилдек, мучулай така будущедек үйрөгөн өксөкүлөктөн сагаламыта того мэне болбатак, конечно. Колубура маннык жон өйө санаата ытылдар кем быгыт кемнери герче бии перестройканы астыппы дегенда развал Советского Союза деген онно муну тени кемигер таксан келелдер лидердер онно колубура Михаил Ильич Николаев таксан келбите бия кысакаларга инни битин кенни битин оттон өтергезылы билбек кембитер деп курдукта оноттон бейтен туга бар деп үмбандык актыта ол кемне мен Колокowskay меха sübehit bolbuta gen Yakutskiy intelligensiya men kelemin agaratım gen onu öydügün battayımda reisel asarına qatakkan hobu soğutoğun olaq qatanan oloran debikkedilli Mikhail Ильич Yakutskiy intelligensiya agarat bu imen naymaqtargar tığnaqsı jandargar tiydaqpene meha tığında kireye dönür gen hep olin liderler indik taqsan keldiler en biligin kemin Jakal Yagani Gorevich bu biligin 20-летие 21 века у вас полная взвод батарея bu баларынан bu öğrenicilerginen tarqanar ebit eka kutgen. Bilgen naha çünkü istingi hilak manna kürsüyü bolla bilge bu atın hirge öğrenme toğular aş ımsırdı bit yakınada. Hep kinler olaq bilgen de naha çünkü olaq севястя hacırevik gitti. Вот. Онотон еще скажу, отмечу мандык ени хеп ки колубра Yagani Gorevich bu kultivizasiya gen tıl tugun toxtaq qoyabed antologический öydöbülün olaq baratın mandık naha çüydük ırıtan kiyeqa etergedla kardı kiyeqa öydönür gını huriyem berer onna olaq barıstoy formulağa kine taharar образование плюс культура ge Ondan iti yörektuğunun ösöptön kritik eben eder bolda hakene bu etapı годы kultivizasiya generarağın diyen onu üs ulağın tühüme ararar hürbek ki hıltan sağlamada diyen manna bu onu kolubra bu Министерство просвещения СССР болана культивизацияны bu ona национальная идея формирования якутской интеллигенции курдук ылымыта onu ol основаға саха СССР тирилди битегентини кинетер Ondan 12 yıldan 12 yıl gadla emeyte десятилетия болар буллаги тинне уже департамент по президенте үлелер онна бона 5 тыгынча мандык сылга 5 тыгынча кадры Россия онна омук сирен үйректерин кахатыгар 5 тыгынча оны үйректеринлер ден. Ondan үһүс түйме 12 yıldan сагаланар бу бүгүнкү күнгөдө бара турар дир бу аны уже атымлык өйдөһүн ден. Бу аны үйректехенере болбакка үйректехенден өссө үрдүк өйдө билкелер. Манна культивизация уже в координатах настоящее будущее ден координатынан итинни категориальный аппарата оператор ирани хердиенүлен аган истагынайы онотон итиндик бөмө дүрбүнөн билемен бүтте жакка бүтехек выступайдыр хаккан барар жакка онотон биге Колокowskay институтун атыттан өсө төгүлениген 15 аскынан абдалибит онна олус интерехине онна кемигер келбит үйрек сагаламытынан это начало чего-то большого будущего ден этебит онна не хачаген чептик здоровьяны үлегар үйреккар сидилери Светлана Дмитриевна мактау салгы тылы берер битен көңүлден Сахар Республикатын Национальной библиотекатын директорыгар Максимова Сарглана Васильевна. Уважаемый Иоганн Егорович, разрешите от имени Национальной библиотеки Республики сердечно поздравить вас со славным юбилеем. От себя хочу сказать, что я человек, который вырос на примере Иоганна Егоровича Максимова, потому что мой отец учился вместе с Иоганном Егоровичем. Из детства нам просто настоял, что из сельской местности, из маленькой школы можно вырасти большим человеком, как мой одноклассник, как мои одноклассники, он говорил, Иоганн Егорович и Дмитрий Николаевич Миронов, Конституционный суд. Видите, да, какие люди из Деринской средней школы выросли.
И мы не могли учиться плохо, не могли не сделать что-то для родной республики. И это все ваш пример, Иоганн Егорович. А дальше я вас узнала уже как настоящего ученого, большого человека, так как вы любимый брат моей самой близкой подруги Анны Федотовны Федоровой, которая, к сожалению, очень рано ушла от нас. И их семья тоже боготворила вас, и тоже все дети, родственники, и все мы, кто были вокруг семьи Федоровых, все жили на вашем примере. Спасибо вам большое за это, Иоганн Егорович. А сегодня Национальная библиотека приняла в дар большую коллекцию, библиотеку Иоганна Егоровича, которую мы называем библиотека «Атом». Или наши сотрудники называют «Атомная библиотека». Мы хотим сегодня, Иоганн Егорович, вам вручить сертификат, который удостоверяет, что ваша библиотека принята в Национальную библиотеку Республики Саха-Якутия на вечное хранение и признана книжным памятником коллекции регионального уровня. И этот книжный памятник коллекция будет считаться как уникальный объект культурного наследия. И этот сертификат выдан вам по решению экспертного совета по работе с книжными памятниками в Республике Саха-Якутия. На самом деле это уникальная коллекция. Это жизненный образ коллекционера, человека, который собрал эту уникальную, мощную коллекцию, которая будет также примером для многих поколений молодежи, которые сегодня учатся и будут также приносить большую помощь нашей республике. Национальная библиотека в этом году выпустит каталог вашей уникальной коллекции и биобиблиографический указатель ваших трудов и публикаций о вашей жизни и деятельности. Иоганн Егорович, разрешите еще раз вас сердечно поздравить. Пусть ваша идея экодуховности станет настоящей доктриной национальной для будущего развития нашего народа. Силистех мас үйнер сайдар кескиллех Иоганн Егорович төрөбүт төрү дойдутуттан келлилер билигинде агырда тылы беребитин көңүллен бээлерин билигиннерен улахан делегация келле бахалыста билигиннерен тоон агырда тылгыта мактанабыт өтөкүннен бир да жулакпыт Иоганн Егорович онны манна кини аярталаныр сүгүрүячилер Беги Иоганн Егорович агон 5 жылынан юбилейнен бу кораккылыр болгурттан төрүттәк мөкүдәттән мөлөкүләләр чәссисалары атыттан эдидеге истиннеге гадайбын көңүллән. Оны бу әйин рыгылламыт хоңу қолуыт кереттен керайыл қылақ қысаммабыт мөкүдә хотун кырдалыттан денеті мөкүдә мен тоғытабыне. Иоганн Егорович чакырырга öğrenmite, çorapçıva peş işlise öğrenmite, ondan kene terabit, heravota, kursun annemiz sıra Mekke'de bolar. O hıcanları bu hepsi direktör ite, Českая Valentina Nikolayevna Romanova ite kinleri bugünlere bahalayaptar. Behi bu Mekke'den törütte akbet. Iogann Егорович bu behi Mekke'de bit, olata mındağayetten, bolğun neheleyetten bir köstak amma örüs uğur. Turar hıdda kırsavay döydü var.
Onun bir yuvanı görürsün, o da düşsün, silet mutluluk tarzımıza. Onun atı da vardı, yuvan diye. Onu olanı ben bu kırşamlarımın yuvanı orası eter oldu. Yakosya. En toku bu bilgin anılı heribi olbatın bilağın da diye. Onu ben etmedim, yuvanı görürsün. Otur bir heribi, yorgunluğu küçük. Bu style hanattan bu kümbüğüne de ulan hevlinler küçükler daha kullanmak. Andaydı barda kuttunan bir havada düştü. Bir bu hatta onu takahı eyle okuyordu. Onu yagan orası seten turar. O koşya. Bu kecek eder canlara davet bakket. Bu bilgi atomuna permusunsput. Bu sitni mitolojiye bahaydı tegar. İmenle bir amınla atımı ayammet. Anda don bir ton mı diyen. Onu otun kanırsa bir istoryane bu ustalar tanıyıp canlar onun nerede sığhadası turarın bu bit no bir ulu gibi şöyle şunay bir profesör bir yagan uğraş niye inne devte. Ola ta hayday hebilen eti uhan bu atamnay promosyonska bilgi iyi hedef hakalardan onu ülelebit bir hüdük evet bu meküdetten törütay yavanı var olur. Onu olanın ben tokattım çıskırıya da beytatın ayılkatalağına bu yavanı uğraşkırdı. Kine beyte ayılkattan aydarımak udağan törüttay. Olim olanı bu öyden iştahat da kine bu bugün nömerin öyden iştinire Kiriyetten havalanır bütürdülü bu kine aham birer. Andas bu kurullu bu melodiyanı kıtta kohana prosto lavat. Kinonu cühüyen össeven hanlık tartıstan hanlık tağına kanıyarsa bara ütülü aktar barış bedler kinler kohan diye yapın. No bu kız atın aydarıyorlar. Toyarın destergip bu hanlara konatına var hanlara şöhürüne. Cabu behimen köyleler etik keskin bek ete çıskıra hicret bir uhan talanna kısmet. Ondan bu menaktı var turar bu behi hidretler yuvan evroska bu bilehinler bu butum rahatta bu kendine kayan tupaspın bu bırakın hidret bakayım hanesiyen ememe küdetten törüttah talanna ana haydan darar bu kandidat çekiyiskin bu. Onun tümün kendini bu efendim bu kendilerin batın kor evet kendini bu barar keledine altıs ödü talan Uhan keyin keskiller vartın biri demin bu bırakına aldım. Kini begi bulana edeme şarapçıya kıttı sıppıt. Onu bulu bulurtun törüktah ağız uçuğuna bir anyaka şarapçıya takhanlar ağırda tulan onunla beyler hemen kulaktırın kilder bittire. Ona min bu tümsüye atıttan anyaka kıtana durubiyanı. Bu ayar talanlar barı hürriyatçiler kıcık tağına bu begi ütüyekennak, umukannak ayar talannak kehbeder hügüriyebet, taptırbet, ona bu namasiyesi olara kıcık tağına beylere bu min tan khas barı uşuğuna tan barasıkının barkimi mehergeni hubuduk keyin dalahan naktık ağımın 5 saat dılı otan barada bol baktırı onluk ayımyalaktık otan bağır darogalara da kaybata bolu onu uhan üleni otan talbetere şöyle barta ayar gen kayına terkem ho onun bulana bu beğenip vücut alamut keskilbet bu peçetterbet onton hullanlar bu manlıcan ton hullanlar bu beği nehlekter bir tane Ulus'put Respublikabut Rusya'but anda da haydargar böyle barta anda sol beği hakavdar her bu tak onun kini ha hügriyebet Doroviyana şebde koluğu oraya kal, yoganı görüş. Onu ister öğretecek. Maqtav boluqtun? Bu evde var diye kettiğin turum yoganı görüş. İle diye sağlağını yer kırtık. Cispat evitne çaksına etek kiteyinse onu duguna nesul diye gibi dedi. Mana ettim besan bileti diye. Kele hırtana bulacağız. Petrovic Larionov. Beyte ilan sağlan bu kenilletin kamdahan ulahanlık tuğtan bu manlık Kim bililah, ulahan kehilah bütün kuleyi akılları söyledik. Bilbapı Jammu Hegel bilbapçı. Beytnen batayınlara Jammu Respublika 100 kasarı yürüyor beytnen icra ediyorlar. Olayı teravi bedütüyor lamtuğa kıta haram. İcra edeceğim batın bileyenlere. Ulahan bana nüsne praktическая компетенция iti o proska yuntan turar.
Ити bir kinen bollatta bugün bu manekelen ispiyip bitten hüddeğen astındım diyekka benim kolabora bazı serde sana gününden diyen передача была be saha usta Moskva diyenler научно-практическая конференция нурлан тиян кеттуттар онда саха bir şuna çeçete günlere öğreni can kulturoloji научно-практическая конференция опытlarını hırtından onu bu Улахан чаманды жетақы бай республика устар бұларынан білді бит. Бақы ұстен жүріп чуылын білер бұлықта, істерге бұлы. Бақы ұстен. Ол кейді антерехіне дегетен тағарды, оны менде бұл көджек тағаны күрдақты жылы бітемел әтті. Бұл қайдақынан бейге Россияның екі деке айынлары біттен күрдік үннің мәкөрдер, оны кәпсетейлер бұл бұты шуынайдар, енер барталалар, оны білілі шуынайдар кейінерге. Бейге бит әппет бұрыстойдық. Beygi beybit törütler bit biyaha kalır bütütüye gösterin deyini görettek bitme bu beyni üyaga setiylak bulup bütçe. Arasıya öçahitiylak. Behel doğumlukta arasıya törütler bit arastar. O günden barın kaz bildiğin orvat beytin törütlerin şöyle görettiğine ona kinler biyaha kalır bit ütüye doktorun yaka ügesterin Ayıkanı kıttası yanına boldun, uğustarları boldun, kulturağı boldun, olur budduk bartın teniten, dirini göreten, kinleri gösteren toğanlar kollak kutuna, ve bu yağa, uğustu bu yağa sitiylak bulup kutçenek bitter. Onun önce bu manna olarak bunu tokuydadım, bu gece kutdak, Borustoy ülehit onlar için digap bittiretten, bu hama diyeni verdiği için ikisten bol but ulakan tohtar göremiyor, orta gostollar öğrenir öse tuğat eddahat edeceğim, hibiyaga hama tokuyu verdiğim, manı tokuydan koruyor bitin narıcağım, ulakan şuna eder, onu kıttığını bu şuna eder hep bitti. Bu iddia botta, ki Borustoy'un tokuydan gördüğün edeceğim, bir canlar but ulakan şuna eder ol bata canlar, kendiri uhana hıccar canlar, bu beylerin törüklerin, uğusların bartın fotoğrafyalan, onu canlar, oğukların köydüren, Arasıya bastığı 200 mesleğlerin oluşlardı. 2 reki varan kıttı bu onda. Ömürullanmadan. Bu onu Borustoy'dan okku bu kolura kanike beyge doktor bit yamin bu hakayıgar 3 ki var dimin hepçe kolura tuğun olan kördüğüne. Tangaslı gitiyer bu sürün tradisiyonu olan köre bollaka Filipova elbette kaynarda anlaydı bir intiharda. Ahlık kuter kim bari inek enti tarba happa. Uspıda olan köre bollakına mandır usuppa. Bu üst Köhünge canlar bu. Borustoy barta Borustoy canlar. Bu hakayın anday diyor taharbi canlar diyedakını rahata ulanı gösteriyor mu? Bu kinler kudduk kinler hediyelerin elde olan bir yerine her tarafını bana hakalar tokutuyor canlar hep diye edde mentalitet kendini yumuşalıyor ederler. Biter sanavter vallahi bu kamıtır. Kodavay düttüne toktu verirlerdi. Men kolbura havan altta Allah'a bana Yaslavskı konumun instruktörde giderdi. Onlar uhanaydan taklit istiyor ki. Ondan alis ol butlara. O butlara sakaydı bara o 2 haka giyte. Bu yokuska korakop tovuska vardı. Hep taksiye olanı bir dükü vardı miye. Foto mağazında olan kodakka haka daktalları mağazında bet ayak bollar ide. Hep ontamanı bir de sut bolla. Bu piyolar yanında zavod yenga sut bolla. O sut kalan kodak bitne butikatan uruk butikanı tutallar. Evet de. Ete Yük butikaten, argı butikaten yiyin tutallar. O tutalların samana o canlar anno maşinist olur butlar. O canlar je hutulların televizyon gördüler. O televizyon gördüler bit sutlar bit daha o. Hakalar ulu gebiten buduk sipir tutaktak sipirnen batatan barang alas kolor canlar bola. Barang havalar. Bilin barang hati hijau. Hep Voruga tabii işte kıtaya Yegane göre şahın 5 saat yarattın hem. O men bugün etinde tavatı diyeceğim. Manlı bugün şu nedir var onlar Allah'ın. O canlar manlı tavatı vedanlar bu manlı giymenler çok kemler gör. Etinde canlar bu insan alır şeydi bilenler vakit kendi taharalar gör. Eti törüt bolar cemine tabii. Eti igogani vurmuş verağın. Ulan kurar bolaka ekol kulturne cengetinden kolorlarını ter bolaka. Bugün anadda sigon vurmuş eti verağa etini bartın. Kengini kavan bararından ulakan soltalak cemine terbin itetemin hep diye. Ete kolu buradan getire karayım. Olihim bollağında bu manlık tükenlerge anaddas kolu buraya gadilehenleri bol bakka bu verak bir hata oktuğunu vereceğine. Öse bir ebit min hamen kumayırım var. Bilgin bir sürün tradisiyonu bütün olak otuğanar bitiyor. Arasıya konlarıma heciller hep diye. Min oyur kayastırını departamentin halaya çıktığına hette olurlar diye. Ona kayda kurduk bulduk Zioskay
туğkiller bitterin, hukunu vertikal bulaştıkiller bitterin olaq soğukka bilelim. Onlar barıştayın olan kadar suya iyiderge bilgi canlar bu tradisiyaların bu hütüne tuğuy, olan körüyorsun, ette ahın barıştayın olacak. Şart, kubartın bilelim, min bir iki tutan bitiyor. Ona ette ahını olan işler. Ontolgut bu bilim ya kulturuluğu bitiyor, bir dingden olaq bitiyor, bartok sahilya. Ona hukuanlarga, hep ya hukuanlarga bu bilgi, uşun ayda bu jurnalistler bu hukuanlarga kıtanakta kişen, doktorga yakıvevi, deputatlar bitiyor, kepsete yakanadı. Min bir de Sovyet Federatsiya Akimova gitti. Bir de Gozduma komitetiga ben tiyemin dakalattan, etin bu prostoga dakalattan, etin tıldadan korbekpin olaq hard va taqtira etti. Ondan bilgi общественный спитет тирагара бите ушонайдар бит, журналисттар бит. Оны bu национальный авторитет битин ертеде дему bu коровна ягани урбеш этике хактах. Тирак оңстандар итини дүкү буласагы бәби донна бите көмө бола бите тирак булдыкта хатирмите этемин. Шонан bu битер ягани урбешке кил маскурдук кытанак дөрөвене самнуат сананы иннинжеке кайда дөрү бүкүнү додук Говорили, говорят, и не дети бараны говорят. Onlarga maqsal boluptun. Еган Егорович бүгүнкү көрсөтүүтүн бу торжественный көрсөтүүтүн өксүкүнө колөксөй мен жыл кабар ден исирагаттан аттабыта чычымактан өксүкүнө колөксөйттөрү сириттен уотуттан культура жетин директора Марианна Константиновна бүгүнкү көрсөтүүтүн бу Слаз истин тылынан, ағаддатинен, чычымақтан түміктүрігер көрді қайын. Бастығылар, бүгінгі дәрені құбары құттылақтыра, бастығылар Еган Егорович. Тұн бігіне ұлы ұбай бұл жүксіля қолықсой кебесілерді. Кенені күттатып Бесердеға, Болгарияға, ол шүйдігі жеткіт, онна бұл барамын бүйіз тұруаран, Лариса Риясовна халайытынан, оғыз шүйдігі онна кең далағына жәкелді. Оты бүйін көрдік мұнда мен бараттыс бұл жамыр бағалар, хашудық сарны бұд, онда бұл Еган Егорович күттамына алтыс бұл жолық бұд, елін хакен тұттап. Онда кене наға Кихета Морстой, Олус Истин, ол биге тоқтан сергеттен Болгарияда отуғының бір. Өрбайын жаңа әті. Құлайдың дойдегі дұны. О, қолақ салай батым ем барым бейдневде олық сүйді әді. О, құрды кене олық әршімне, білген даған олыс әдер. Оғын бес сахаке олық бейдбәт. Onun için Allah mantıklı cevapka, biyotluksuzlar, ederçikleri uya, üyelete, sırtıkka kere uyuyor. Ona en helekli bahalığa Spanish, yeni kıta varsa hıcıvıda emniyet olka, serliyağa. Onun sol kartları olan erdevanan kalda, onlardan eğadletin kiriyelde. O kayandık yerlerin, onun carringen olur. Çeşme katı yerinde. Şöyle batık onda bir nehirlen yettik karşılıkta varan. Beyefendilerin okudum keserlikte, onunla böyle klinikte bir saraylıkta bağlı bilgi ospoluktur. Unuttum bu übüleyde hastanen sütügülağından duramı, sütügünün zorluğu, yartıkları örgütüsürün, üdüklerini örgütüpetin, anneler örgütüpetin, ayıpların akıspastırlar yesitlerini geçti, engeldesinler diyen duramı, harskal, belek bilgi. Bu harskalı Чичимактан Ахакастал келді. Еган Егорович бұл ортодойдуға олығы болған түрі, таппир күнін көрсін, же өттерінен, күз оғынан ұрылданан, ондан күтетінен, сиелдер келендер, күн бүгін қостелердер, әкей серінен жолмақ келеді. Кені бұл сүйкен біледі, өксігілі қылықсый идеялардар, Олығыран кені жылқадығар, улахан сапыдылы күн бүгін өтірөбін сиреген отуға келен жаны сәркеті күтті көрсін үлестен. Онна инеге үлетін тұрымын үсі ұларынан сарсын көтөбін тұрдар. Саңа сиректай қорыққан.
Onun Vastagullah Vegana Gorovich Vihide Yehagan Bağırıklı dedi. Ben ettiğim tuttuk, onda bu merkezlerinde de böyle kara oba kırtıkın sentiri tuvalet der diyema. Ya Vegana Gorovich Kicenak bahayı onu ederci 6-15'te kurduk. Bu ki çarçı gün ayı veriler bollağına sanattan sanağa bilgiye tarbiler bollağına. Vegana Gorovic'leri kurduk, özgün öyle saygılar bollağına. Bu yeni mercek Allah övgür, Allah derinler, mercek elekler cimlerdir. O doğrultudan bollağına. Onun maqtanıbı elihana, ötürü bir bununla bugünkü türü günge toğ barıda akılat yine var, öhü bağlılar. Öhü bağıydıgar, nırırbıdı kım. Yani Maksim Kervişim olsun ardından университет, преподавателя. Яганы Горовичтин, единых помыслах проект Евге Үлелеспин, Алена Сергеевна, бүгін бияқаға төманы өдет болан, оны бүгіні көрсіні бүгіні юбилейді өбетін өрі ұлбағай, істің үретінен ергеді алдығынан кәйі. Яганы Горовичтин көрдік, бригада Сербияға, Болгарияға жүгіт членами тұрғыт. Инде канада Яганы Горович миллион біз сәбілі дәне солбығынан Болгариядан Сербияға дұла яндан. Олығы аяны толу ян. Эдер ол көрді Яганы Горович. Оны мене еға бүгін әте Болгария моры күтіндігер онына Сербия кейінігер лавы тұрдығын ұлық бағарам. Еға мен ұрайбән әқтем. Ona kıdağına kırılıyor. Jallah onun oğlu kurudun aymakların çıkartının aktılar kurduman. İki tane uang biasa katanya, itu dуховность kalau rakam kita kemudian itu tadi ona ini молодец, барабан, Робина, то она дикцией свой мобильный, кипен сидит. Он не сама это Робин, mana kita nolak
Şöyle artık çok bakıcıyım, bir binteribit, cükumlar, o daha şöyle güzel kalıplar. Afanasız bölümümüz Mahatirapka, Viliyana, İdola, Algen Kurtukları'nın setevan az 100 kilometre natırı türakkından ürünen bilgi. Onu bölüm kini almatta kıran grubu bakar gelecek. Bunu aslında 1100 göçez katanıkta. Onun alış baktarımın Cumhuriyet'in takdimin onunla özüdü görecekti ve göz bulmak için koşubüpü eyaksa ayet cümleci. Vaktinden mağara bizden sorar. Biasa indiki temmit birinin duravay bolun, ikinin eylak bolun, üzerinin yollak, sorgulak, kuttavanak bolun. Da